Mikalengin HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Sanekaping Pitung Dase Pitu Warse. Om Swastiastu. Suksma aturang titiang majang ring pengenter acara antok galah saneka paice ring titiang. Sadurung titiang ngelantur matur, lugrayang titiang nyinang rasa pengayu bagi majang ring ide sang yang widiwase. Dua ning sangkaning paswecan ide prasida iraga mesadu ajeng ring mikalengin HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Sanekaping Pitung Dase Pitu Warse. Sanewangiang titiang Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, Bapak lan Ibu Guru Sani Dahat Kusumayang titiang, miwah para sisir Sani Dahat terus nasihin titiang. Sedurungnya nih, lugrayang titiang nginahang angge, kerana wenten pepatah bahasa Indonesia sani mebaos, tak kenal maka tak sayang. Inggih, wastan titiange Putu Indah Rita Patmayani saking kelas solas MIPA 6. Sani mangkin lugrayang titiang jagi matur ametre majang ring ide dane sareng sami. Ring rahina sani mangkin 17 Agustus warse kalih tali 22 ngelaksana yang antuk acara pengeleng HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Sanekaping Pitung Dase Pitu Warse. Dua ning sangkaning acara pengeleng puniki prasida raris semangat patriotik pahlawan kemerdekaan ketulan oleh irage sareng sami. Acara pengeleng punika madue kesuksesan sani becek pisan. Inggih punika mawit acara pengeleng punika irage presiden pacang uning taler eling majang ring jasa para pahlawan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yeneng irage sareng sami sampun state eling majang ring jasa para pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pastike sampun iraga nenten musak gumi Indonesia ne puniki. Inggih idedane sareng sami taler dewek titiang patutnya nyiare penegara Indonesia sane sampun merdeka puniki antuk ngemargiang wewangunan. Indek wewangunan fisik lan wewangunan mental spiritual. Mangdeside rares mapari laksana sane becik. Titiang taler sisil sareng sami jagi seleg melajah tur poleh pikarian sani patut. Yeneng iraga sareng sami sampun ngemargi yang wangunan yani punika. Pasti kesampun atme para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ngemolihang sani sampun dados presiden pengabdi para pejuang kemerdekaan. Inggih idedane sani wangiang titiang wantah asa punika titiang presiden mebaos indek acara puniki. Yeneng wenten tutur titiang sane nenten mungguh ring pekayunan titiang lunas gengrene sinampura. Sinep titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.